Njega dovodi. 90 minuti je skočio. Sigurna. Sve skape svoje navijačima, ali nije se držiti. Igra na poziciji. Koji je prešao sa desnog na levi bok kada se ali nisu uspeli da svoje neki primiju priliku, a onda u 26. minutu rezervista Kalina postiže gol za 2:0, a u 86. iz novog otičnog